Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey, namuntlha of course hi ta hi vulavula hi paparilani man. Leyi nga ta hi kha hi linka vhele na X ya yona, hi nga swi vurisa sweswo and stuff like that. So ka of course ra ti 1 ta September no hlamala man ka page ra paparilani hi rona ri nga verified page leri ne fike mi swi tiva hi rona leri a rana hi forum man, so ri verified page leri. Yeah, so hi fike hi vona ku fika ku tsariwa this post yi nga attachwa na video ngo hlaya post and then ta vekela video. Hi fike hi vona paparilani fa tsala ku vanhu mi ti vonela a tag munhu lowu va ku Vutivi Rikhotso Makhogo wa le Bring u yive nhundzu ya paparilani a hetelela hi ku fayetela yin'wana, maphorisa va n'wi lava up and down. A hi pfuleni video. Yeah, okay. A vona leswi nga endleka la misava kona hi ku fela ku pfuna munhu a khadya wa hi ndlala va ri masasani u fele nhoveni a va nga yivi va khale hi yiveliwe timpahla ku te ku swilo hinkwaswo lawani hi munhu loyi a ni n'wi siza a ni n'wi swandlaleni vona ni fika la jaratini ni kuma ku swilo swa mina ku moxekile ni nga tivi nanga va ri Makhogo n'wina mi nga ta mi kha mi vona mara ni ku a nge tumbeli hikuva ra xiwuma a bilingi a giyanga kaya a hi nsati wa mina munhu loyi ni nga hlangana na yena ni n'wi bodza hi ku kumeka ni swi vona ku i le ku sogoleni se vutomi bya mina ni hundzi ku rhongo ku kumeka ni n'wi bodza ni tshama na yena ndzi byela ku i munhu hi ku na mi vutomi na byi tiva ku ni huma kwini a hluphe kwini. Vona leswi nga endleka kumbe wa namuntlha hi leswi nga endleka sweswiwani mapali yini hinkwaswo swi teketeriwile grosara zonke xaveteli swilo swi tshoveleriwile mpahla ya mina yi longwile a ku va leswi nga kona laha mukumba yi dawuleliwile a hi tivi ke vutomi byebyo mara lava va nga na advisa like vutomi bya mina va ri u nga zungisana ndhaku i ta dila na maphorisa va nga pfulela case ni pfuleli case vhela namuntlha swi ta vona ka mahlweni ayi sweswi to pfuka ncengancenga kwalomu majiteni mbeto wu cheliwa mati lowu wu dawulupepa wu cheteriwa mati lowuya ayi na ndona ni wu tivi ni kumba yi tsemeleriwile se mpahla ya mina ku yo yi cukumetiwini kumbe swa ku wo fambiwa na yona a ni swi tivi hi leswi nga ta mi byela xona vanhu va ka Gaza hi sweswo swa vutomi va ka Gaza mi phorisa loko a layicha ni n'wi vonini a ni ri kona Why video yi khata la? As you've seen damage yikulu swinene, damage yikulu hi ta kha hi vhele so hi kha hi languta na munhu wa kona vhele a damage yikulu ku fayeleriwe swilo haya na mati as you can see vhele mavoneni plus yi le kombisa ku na mbedre wu cheliwe mati mbirhi wu fike wu dirayiwa mukumba vhele a hi vona laha hansi yi nga la yi kombisa ku yi tsemeleriwe paparilani nga koti ku swi vona kahle swilo leswi fayeleriwini as already hi nga swi vula na swilo swi teketeriwini and stuff like that. So munhu wa kona vhele so munhu wa ko paparilani allegedly yi kombisa ku vhele yena nga onha nhundzu walomu hi vona kwalano hi leswi yi vulaka swona. So munhu walowo vhele u kha ni lavisisi khale va ri swin'we na paparilani va nga va na even over 2 years ko one la page leri yes I understand va kha nga tsali yona yes ka page leri vhele
Like even recently vele anavele rinwendwa a birthday, as you can see kwalano la ku tsala ku plus 1 year at that. Happy birthday to my beautiful wife, as you can see. Leswi swi tsarise swona, so i munhu loyi a va tshama swin'we, so yi nge vuli ku a yi ku a ngami ya yona yo ku chingeni leswi ya ku ri ngami ya yona hi ku a va tshama swin'we, swi clear kwalano. And ku yin'we ya ti-comments koko ni nge swi verify a swi kombisini ku a va tshama swin'we zozweni, then va move vele va tshama swin'we nkarhi wun'we, misa ku ri khale yena va kha va tshama swin'we and stuff like that. Mara mhaka leyi vele a heleli laha. Because the wife responded via the comment. I wish account yanga yilokani man heta kota ku kuma as full story. Leswi ni hlupha yana ku ni kota ku va ni vona account yena in full, but if ka tsala this comment yi nga na nhlamba swinene, then kha ni zama ku va yi nga rhuketeli vele account ya kona hele veri ntukulu wa Gezani, and then loko yi pfula la swona yi tsariwe ku ntukulu wa Gezani Mankhogo. Okay. Yeah, unfortunately locked down kota ku vona much and stuff like that, but yeah I fike hi vona for ku tsarisiwa leswiwa la okay ndo endli vomu and a ni titwi nandzu, and me a ni lava ku toileteriwa, swi lava ku duma hi mina ne, and ni ta ku khomisa i titoiletela mina nakona nhundzu ya kona hi yini leyi ni nga yiva. Munhu loko va ku i yivini hi loko a nga vonangi hi vanhu, and i swi endla na vusiku hi ku mina ni swi endle daylight ke va lava va ku byeletela ku mathaka loko ni ya ku pfulela case va ta va nga ri kona. A ni na ku humeseliwa moya mina, and futhi mina munhu a nga ze a bumbula hala ndzhaku hi vito ra mina no ti hakela ani na mina ni ku ongorini se nandzu wu le kwini. Of course leswi a nga kombisa swona, so in overall loko kombisini ku hi yena a nga ongola papa ri lana tanihi sweswi swi vona kwalano. So yeah, we have both stories ku ya hi lana. So mhaka ku ya tika leswi endlaku mhaka ku yi tika i ku papa ri lana like in general a hi munhu wa honest ngopfu. Ximavana mhaka leyi i xilo leyi mina va ku ni yi vona hi sayiti ra hala ka papa ri lana hensi ka mhaka leyi ni boheka ku va ni yi va xikarhi, but at the same time swi wrong vhele ku va a fayetelele nhundzu laha. At the same time it's very wrong. A nga khomiwa for ku va a destroying property la no yiva vhele mara mhaka leswi va swi rhongo swinene. A hi tivi hopefully va nga holovangi ku makumba ku hi ri busy hi kha hi yime papa ri lana a xi tshembeka mi ni nge zi na ku yimela munhu ni to yima xikarhi a xi tshembekani lexi ya makumba ku maybe a xi n'wi ba we never know hi ku xa ri nhandza xi wu tivi. So nyimpi ya ku yo sungula njhe a redzi, so mhaka kona of course as long as ye collab box a ni ku na collab box la. So mhaka hi yaleyo mi ni kombela ku yima xikarhi guys, commentani hi sweswo aguwani kwala ka comment section leyi mhani na ku yi nghena ngopfu leyi ku hey papa ri lana a xi tshembeka nga ni xi tshembatshembi swona ku ya hi sayiti ra mina and stuff like that na mhaka leyiwa. So hi leswo loko ku ri amgeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.